Muyumbe wa Kaiti Joshua Kimilu niwenda silikali yila ikutwaiisya muvango wa Waki wa Nyumba kuikiithya kana yanengane kandalasi kwa andu kuma isioni ila Nyumba isu ikwakwa vala ingi wenda silikali ikwakithasye niyanengane ilovia sya kinandu cha NG-CDF ivindani la yailite nikana mandiwa matetheke na basari. Kimilu anena maofisini ma DCC mukoyoni vala matongwe seseso ya kunengane cheki sya basari kwa mandiwa maimansyo sya yolo na sya kiuvundi vala mandiwa vakuvi ngilinya matetheka na kimanza cha milioni 300. Caleb Chalo na mauvoa. Mumbunge wa kiliombunge cha Kaiti Joshua Kimilu ni wamienda silikali yikiithya kana nthini wa Waki wa Nyumba ila siende nthini wa kaunti sikivathukanyo ni yanengawia ene kandalasi ala mumite isioni ila Nyumba ikwakwa. Otondu tukona silikali nthini wa kamiti ya housing nibonekala kwa mbungeni enda kwasya Nyumba itu kuwe yakwa na masoko na siao tuenda ukulia enda ni contractor tutakuwa na local contractors maitu ne meme kuthukuma tuko na kwa na mumite nzama kwa kuthukuma kukitu kwa andu na kwa contractor ani tu Kwenda nikana withye ni manengwe mawiasu withye ni mathukuma ikana cia situ withye cia tetheka kwa mawiasu maithukuma na matotha kwitethya na matethya kisio kitu. Muyumbe wengi ni wenda silikali yose tambia ametuki kuthinikia mukomo wa matakitali ulonambiye chumwa ki akiweta kana mukomo uyu waendeea nukumisya andu aingi na muno alama ukwati wa nthi. Kimilu ni wenda silikali ithukisye kio cha matakitali aiweta kana matakitali ni andu mavata muno na methwa maithukuma na kutangia mathayo ma Enenthi. Twikulia silikali imina na matakitali nethukiwe kio chono na matakitali andu mavata muno wala makunane wa maana muno na itu Kwenda nikana withye ni methukiwe kio cho macoke wiani tukata kona andu maitu maikwie masitani ndu wakwa mandakitali thini weseso yo munthiu ya kunengane basari kinandu cha CDF cha kiliombunge cha Kaiti chanaisya silingi milioni 300 cia basari kwa maneiwa alama imanisioni cia yulu na imanisioni cia kiuvundi na tunengana milioni 300 kwa cia situ ikata withye ni cia ndena kusoma na ndacia kana ni kulia asiai ndikwa ndakuwa kana kya utwika kana kaina cia basari na nikana kya need basari tukatangaza ate nena inatangaza mwako December gutwikomana na student ma university na colleges tunene maundu ma basari kwa ukiuni kana cia situ sikala masukuru the yolonjwa tukakikana ndikulia silikali ikatie unengane mbesa nuno ila sibo nicio twanengane na tuyene na unengane no ciukite ningwita mukutano ngi ngandire cia secondary cio tumini ekusoesia ini mina ni acio netele beza cio. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvo.